Andiki banteto kuma miru runguru wa gikundi Keimenti Press Club ne bakongwirite ntukwa uchiathi bandiki banteto ntere chiankobo na rabandite kinyamitende ne akambia borithi yankobo akiaria kiri gukungwanira nabo DCC wa Imenti South Miri Mwangi augite ni kwithirita kuri no chore bwa kwigatigati ka thirikari na andiki banteto kienda gwetithia na mbere nthiguru na mwerekera jura kujwagirite na tarite andiki banteto kuandikaga nteto cha umake ni untu nibo metho ja mwingi nawe minister wa michezo aja Miru Elias Murega akiaria kagita kama mreja jara kuriungirite gikundi ke Miru Press Club augite thirikari ya Miru ikagwata mbaru andiki banteto negatigira ni kuritaniria na rwangiru rungugi urakubatere mutugikare no ina rugono ruru Narwere ntuko ya urubo andiki banteto nthigurune nande andiki banteto ba Imenti Press Club ne bedrite baki gwatana na polisi baki togia nkubu kenda gukungwira ntuko eje na ne bedrite kinya baki mbirwa ne DCC wa Imenti South Miri Mwangi na mwerekeria munene wa kiama kia MCK Jackson Karanja na bedra baki anda miti ya ontwere gituone geke. Tunawashukuru sana kwa sababu mumekuwa mkijumuisha ama mkihamasisha wananchi wetu kuhusu zile projects serikali inafanya, na pia mahali kuna shida na tashwishi na inataka improvement pande yetu kama serikali, just to make us accountable. Mumekuwa kipaumbele kupeana maoni ya wananchi mahali hawaridhiki na huduma. Jackson Karanja kume MCK ya kereno ugite bando nthiguru ya Kenya ita andiki banteto uru ni untu mwaka jo kenyerari na mbegana rimore 17 kumakiri nthiguru igana rimore 80 irete kuandiki banteto uru akiuga no kanamba eje itetie ni untu mwaka muthiru kenyerari na mbegana rimore 8 speaks about the level of deterioration of media freedom in our country. Andiki banteto na boni bori to kuandika ganteto ile kubatara na chete kerekete kuringana mawatho jamindia na nkoroki na roba gite gaira mutandao jwa kena ndijwa jo kumenyekana tayai jo kuthia mantu andiki banteto ne bori to kujetegera na ritho ringe mutandao jo tekeja kubangaratania. We also request you to do your part. Accountable reporting. Members betu ba press AI ni gutetheria muno thai ke kuthithia fact checking na mandu ja maingine nya kuthauthia ngugi yetu, lakini thaira tugutumira AI echi jakia makiandiki bandu tukara turomba tumenyere muno na yeo itikeja kuthukia our credibility. Ngwataniro ya andiki banteto ba Imenti Press Club na polisi baduga ni kuonania ngwataniro njaga gati kao kiri kuritaniria ngugi na bakiromba bisa bangi ba polisi bagonto mwanya gutega mugwanano jwa polisi baba nkubu kenda bakethera bakiritaniria ngugi bubwega bate gukirithana kana batekeja gutumirwo kurwana na bone a siasa. Polisi banko bona wanabali kaba watanrite kenda tu celebrate ntuko yetu ikethirwa polisi bo ibethirwa bathuki ntuko ya naru tutemba kuthwa twinabo. Tutaendelea kuwaunga mkono. Tunajua kwamba kuna journalists maybe mahali kwingine wamekuwa attacked during their duties. Let us not only just pick 3rd May as a day to commemorate press freedom, then on the rest of the days we are having journalists being harassed or even injured in the line of duty. Kungina kuwaziri wa michezo wa Miru Elias Murega na ariongirite Miru Press Club na arethirite akiaria na ugite thirikari ya Miru igate andiki banteto na boakioria andiki ba banteto bakiendera rutere kinya ruri kubethire bagikara gati tukawak na media ikenda to enhance accountability na to enhance mantuzege transparency kiri thirikari na good governance. Kira keto baromba ibethiro bena be respect ethics ira batumaira cha media kana journalism ikenda bandika nteto bate kwendera rutere rwiko Muthiene Murega na ugite andiki banteto ne bethirite bagitethia mono maturene kiri gutegera na kumurika mathina jara jari nturene tangerekana ukorwa na murimo jwa nyimba ndwacha kemeshie mauja mapema na mathina jange nkabo. So that is to manto cancer awareness. It's through the media as a tool yombo tutethairia nyabo
menyeka na impact ire inayo kiri maisha jetu, the socio-economic impact ire murimo za cancer zwe nayo. Ibo tutetherinya go promote mantu za gender. Ibo tutetherinya ko bring out most of practices iregi sheria za FGM mantu zegi hari pregnancies. Ke report rante to shewero weekendi reakwa rieto ni mutugen kare.